بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. حميم Swallay mataw ko pakaanta paniyan roo. تنزيل من الرحمن الرحيم Giyang kaya Quran na inituro na puun ko masaling gagaw makalimuon. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Kitab pisalisay sumang ayato na Quran na basa Arab arko pagtawa mga tatawrong. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Pepemanutul sama piagoy pepemaka ekter. Nato miyalikod sukada kelangkiran nasiran na disiran pemakinag. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Napitirwira na sa mga puso amin na matatagu ko mga tutop puun ko iptiwag kar kamis kanian. Gukiataguan sa mga tangilamis sa kabengel. Gukaalatang kami agus ka sa rending. Nang galabag ka kamataanas kami na gumagalabag mambu. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Terwang kaya Muhammad, asakan na matag manusia alagi diyo. Ipagilah merakan na ayah buat Tuhan yun na Tuhan na isa-isa. Na pananangurang kanu si erkanian gupang ni kanurun sa maaf. Na sanga tasik sa arko mga pananakuto. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون Siran na diiran tunayin su zakat. Gusiran na su akhirat na siran na uongkir niran. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Mataan na sumya maratiya gupinggelup kiran su mga pipiya. Naad na bagyan nira na balas sa dipteman. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Terwang ka, aino amataan as kanu na titua aungkir ni swalla amyadin kulupa kusul dudua gawi. Gupapengembal kanu sa mga sagindanian. Giyutuman sukad na no mga kaadna. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين Gutiaguan yan uto sa mga palaw si eko kapuruan yan. Gupiakan dekalan yan uto sa mapia. Gudiniyang kaianon sa mga pagperun si eko patgawi. Anda tadatar ko papamangingisi. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Orian yan na siyang orian so langit, askan yan nabel. Napitero yan ang gusi ikulupa, apa siyunot kano, sa unot o di na tegel. Inisembagiran, ami pesiyunot kami sa pepengungunutang kami. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم Na ini masadiyan sirana pito ang mga langit sa iyo dua gawi. Gu inilah yang ko omani isa langit susuguanon. Na ini pera sami ko langit amaranis sumanga bitu na gusto siap. Giyutuman itakdir wallah amma bagrama tao. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود Nautalikod siran, naterwang ka. Apya ki ikterang korkano so pagkapulang lagi dumia kapulang kupagtawad gusto pagtaw samud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله
وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Gua ni ami taling umakiran umanga sugu puunku hadapaniran. Gu puunku tali kudaniran. Ada apsu swatani wa inuntas wallah. Peter wiran. Au kabaya ukadna nami na mataan at tumurun sa mga malaikat. Na mataan as kami na so ini sugur kanuto na inong kirami. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Nasu pagtawad na miya nakabursiran kulo pasadiuntol. Gupiter wiran. Aantawa a ilawan kami sa begr. Bayran dikatawi amataan aswallah. So miya dengkiran. Skanian ilawang kiran sa begr. Na miya beli sirana so mga ayat amin na uungkir niran. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Nabiuta wana namikiran sundu dumadagu use ko mga gawe ang mga naaskiran. Kaana mikiran kapakita ami susiksa apakah hina si eko kawiyag-wiyag ku dunia. Namataan na susiksa ko akhirati lebih apakah hina. Gusiran na disiran ketabangan. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Nasupman supagtaw samud na tiyuro amisiran. Namia tumuiran sukadadaga di suturuan. Namia densal sirano pekapula ngasiksa apakahina. Sabab kupisu katiran na dusa. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Nasya betami sumya maratiya gumya beli sirana kipananang gila. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Nase ko gawe akalimuda ko mga ridwa ya wallah ko naraka. Asiran na pakapupunanayawaan siran. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Taman sa amay ka makaumasiranon ko kapumagitong akiran. Nasaksi ang sirano kanagiran. Gusto mga kailairan. Gusto mga kubaliran kuping gulaw layran. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Naturoon nirang ko mga kubaliran. Ino kami niyup siksi na isimbagiran. Apia katero kami wallah. Aso pia katero yan sulang wantaman. Askan yan sumya denarkano ko paganaya kiyo kitan gurung kano pemakan duda. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Nada kanu makadalong ko kasasaksiir kanu o kangiyo. Agus sa mga kailay niyo, agus sa mga kubaliyo. Naugayid na tiyang kapyo sa mataan na swalla na dinyang katawan sumadakal kugiin yung gulaw laan. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Nagyutuman so arangan niyo aso ini pagarangan niyo kukad na niyo. Amya ka binasar kano na mimbeloy kano apad kumyang alulugi. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
na api ay kapuntangiran na sudun sunaraka idar pa iran. Gu api ay kapangniran sarila na disiran mapad kupiririlaan. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Natini babaan na misiran sa mga salinggu gupa, napiperasan nirang kiran so kasasanguran niran gusto katatalikudan niran. Gumiatan to kiran so katerwarak sa mga pagtawan dengan mepos kumiyaw na aniran, ang mga jin gu mga manusia, mataan na siran na miyabaluy siran ng mga lugi. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Na pitero o sera na miya mangungkir, adin niyo pumakinagang kaya Quran, guramuan yus kanyang kaangkan o makataban. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Na mataan na pakataan nami din sumya mangungkir sa seksa asangat. Gumataan na ibala sa mikiran din su tanto amarata aping gulaw layran. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Giyutuman ibalas ko mga ridway wala aso naraka, rakiran roo so derpa akakal, badal sabab ko kiyaong kirairang ko mga ayatami. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Naturuuno sira nami mangungkir, kadna nami, pakimasayingkar kami sa dumya deger kami ko mga jina gusto mga manusia. Katago nami siran ko di dalam mga para-para ami. Kaansiran mabalaw yapad kumya makabababa. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Mataan na susira na pitirwiran. Aayakad na nami naswallah. Orian yan na miyaginuntulan siran na iturun kirano mga malaikat kumasa kaputayran. Adi kanu pengandam gudi kanu pembuko. Gupa kapiani wa ginawa niyo sabab ko surga asos kano na ididiendir kano. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Kami ikisisiya perkano se ko kawiya ku dunia gu se ko akhirat. Gu bagian yo rooso kebabayaan mo mga ginawa niyo. Gu bagian yo rooso pengni niyo. Nuzulan min ghafurir rahim. Talaga da puun ko Allah amana piya makalimuon. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Na baad na tawa makalabi ang mapiay katero ko tawa ini panulong niyan so kaunutik wala guminggalabag sa mapiya. Gupitero yan. Amataan na sakan na pad kumimbabayuran tang ko Allah. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nadi maka pegisin sumapia gu sumarata. Ranan ka kumarata sumapia. Na sama uto na suwad na ridu kaon na lagi do bemataan as kaniyan na ginawa iya madasig. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Nada kebegan saya arwar ko sira na mipupantang. Guda kebegan saya arwar ko kirik ko untong amala. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Naamay ka mapakasilay kau pangunsi apuun ko saitan. Nalindung ka ko Allah. Mataan ay askan yan supupukan nga matao. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Napad ko mga tanda iyan so gagawi aguso dondo aguso alungan guso ulan. Di ka no sujud ko alungan aguso ulan. Na sujud ka no ko Allah aso miyadengkiran. Os ka no nas kaniyang buip suwaswat niyo. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Naubasiran pa nakabur, nanay no kasosera na sisi ko kad na naka nagiiran ni puro-puros kaniyang kong gagawi aguso dondo, aseran na disiran perutusan. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Gupad ko mga tanda iya na mataanas ka na kiling kasolupa amiagangu. Na igira apya katuro na miron suig na pananabadan gusibukar na matuun sa mga ngetu. Mataanas umyakaw wiyag saya ititu pengwiyag kumiyamatay. Mataanas kaniyan si ikulang wantaman na gawsiyan. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Mataan na sira na papamakasilainiran sa mga ayatami na disiran na kami makapagma. Ino so tawa pusengan ko naraka ayamapia antawa so tawa pagkataling sumasarig walungan na kiyama galabukan iyo so kabaya iyo mataan na swalla na sugiining gulaw laan na pigilay niyan. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Mataan na sumiya mangungkir ko pananadem ko kaya pakauman yang kirana siksaan siran. Na mataan as kanya na Quran na titu kitab sa salaan. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Da apakah taling umaw na ribat apakah puun ko unaan yan. Guda apakah puun ko urian yan. Ini turun na puun ko Allah amaw nga napupudiin. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Da agir ka teroon ay inunta susab na rapitero ko mga sugu umiyaw na anaka. Mataan na sukad na naka ititu akir ko maap. Gukir ko siksa amali pedes. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Na obielu ya miskannya na Quran na knabebes Arab na ptero uniranden inu da pakasagugu da sumang ayaton inu akna abebes Arab na surasul na Arab terwangka askan ya na bagian usera na miamarati atorowan gubulong na sudah pamarati ya na kiataguan sumanga tangilairan sa kabengel guskanyan na inila mengkiran siran man na tawagan siran puun kudar paamawatan. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Nasabn-sabna raini begami ko Musa su kitab na kiya sesawala anu to na udah suka teru miau na apuung ku kadnan ka suka pekaurian yang ku kapamagitong na miya ku kumsiran din na mata ana siran na mata tagudeng ko kasesangka puunderkan yang sama payaga kasengka. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد. Satawang gelebek sama pia narko ginawanian na satawang gelebek sama rata na pekata naun nada kokad na naka ibasalimbut ku mga uri penian. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Siarkan yan pekan duda sukatawi ku bangkit. Nada apakaliwa mga ungapuun ku mga dawgian. Guda akaw gata babay guda pembawa ta abadi si ko kataon yan. Nase ko gawiya itawag yung kiran. Aanda sa mga sakutuakan. Tero uniran. Apakito kawan Amerika. Ada apader kami asaksyon. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Na durat sirano pianong genuiran guni gumatang kediran ada kapagapasaniran. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Di perutusan sumanusia ko kapangani sama pia na amay kami sugatun sumarata na karpuan akaadaan sa Panginam. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Na ibeto pakata amamis kanyan salimu apunder kami ko urian umurala amini sugatun. Na mataan aptero unian din agiyay narakakan. Gudi ko tatarimaan subang kito ba makatindig. Na ibeto pakanduda ko kokadnang ko. Na mataan na mapembagiang ko sa iko hadapan yan sulabia mapia. Na mataan na panutul na midin ko sera na miya mangungker so pinggulaw layran. Gumataan na pekita ama na mikiran din so siksa ama supiit. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Naigira ini pangalimu amis manusia na tumalikod guitang kiri ya nakilidian. Naigira amini sugaton sumarata na makan dua sa malayat. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد.
Terwangka, aig da iyo amay kaskanian na Quran na pungku hadapan wallah. Orian yan na inong kirius kanian. Baad na makalawan na ribet ko tawas kanian na matatago ko kasusurang amawatang ko benar. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Pagkailay ami kirandun sa mga tanda ami kumbela-bela. Gusay ko mga ginawairan taman sa mapayagkira na mataanas kaniyan sa Quran na benar. Bada makatarutop sukad na nakamataanas kaniyan isaksi ko lang wantaman. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Badi mataan na sirana matatagu ko kasisang kakukim berat moan ko kadnaniran. Badi mataan as kaniyan ni mataw kulang wantaman.